emizano etali emwe n'emwe ezanirwe ahabwa aboojo n'abaishiki. Timu ezisingire zihirwe ebikopo hagati y'akari n'amashemerero. Yellow House managed to score 54 points. Teka abana nkito tine kubantu enjero mu bintu bya sports ine to developing skills zitu yaba abana ureba ibyo abo kwakati mareba abo kumanya kwiruka mareba gutera mareba gutera n'ituboro mareba bayishongora so mu investing mu talent y'umwana and uko kigamba ngo wakuza play net Jack Adaro boy abana kubakuzana bakora exercise health wise babaje Abwa TV West Susan Charsim.